Get on my head. Get on my head. Get on my head. Get on my head. Part 2 guys. Ikutin terus. Lanjut. Halo. Jadi kali ini kita akan ke Villa Ilona Ara di Tepok Bulu. Di salah satu kawasan perkembangan Kota Baru Maminasata. Jangan lupa subscribe dan like. Asik. Bisa jadi. Oke, jadi hari ini kita ada di Villa Ilona yang terletak di Dusun Ara, Desa Tepok Bulu, Kecamatan Tepok Bulu. Kita di Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan. Aja saya rekomendasi buat anda sekeluarga karena airnya bersih. Bisa kita lihat ya. Airnya bersih, di sini juga disiapkan villa untuk anda nginap sama keluarga. Ingat, jangan bawa pacar ya. Get on my head. 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 Lagi di Permandian Ara. Asik. Lagi di mana, Bu? Saya lagi di puncak ini, Oh, asik. Permandian Ara. Lagi di mana, Pia? Lagi di mana? Villa Ilona. Get on my head. 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 Yang pasti habis mandi kan dingin guys ya. Jadi paling enak makan. Nah, ini ada opor, opor tempe. Pokoknya ini ada apa ini? Batagor. Ini ada batagor lengkap. Ya siapa tahu ada kopi. Ada snack-snack. Biasalah pokoknya. Kita ini apa namanya, kompor portable untuk siram-siram pop mie. Get on my head. Get on my head. Get on my head. Get on my head.
get on my head. Masak apa, Pak? Mie sedap. Wah. Mie instan apa Pak? Iya. Ala Villa Ilona. Makan HP ya? Tahu. Ya, sudah sore ya. Langit sudah mulai gelap, kita pulang. Oke, sampai jumpa di wisata selanjutnya. Thank you. Get on my head. 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 Get on my head.